Bilo je jednom jedno stablo i voljelo malog dječaka. Svakog bi dana dječak dolazio i sakupljao lišće, spleo ga u krunu i igrao se kralja šume. Penjao se uz deblo, ljuljao na granama i jeo jabuke. Igrali bi se skrivača, a kad bi se umorio, zaspao bi u njegovu hladu. Volio je dječak stablo, jako ga je volio, i stablo je bilo sretno. Prolazile su godine. Dječak je odrastao. Stablo je često bilo samo. Jednog dana dođe dječak stablu, a ono mu reče: Dođi, dječače, dođi i popni se uz moje deblo, poljuljaj se malo na mojim granama, najedi se jabuka, igraj se u ovom hladu, budi sretan. Prevelik sam ti ja da se penjem i igram, odgovori mu dječak. Želim svašta kupovati i zabavljati se. Želim imati mnogo novaca, možeš li mi ga ti dati? Žao mi je, odvrati stablo, ja novaca nemam. Imam samo lišća i jabuka. Uzmi moje jabuke, dječače, i prodaj ih u gradu. Tako ćeš zaraditi novac i biti sretan. Dječak se popne na stablo, nabere jabuka i odnese ih. I stablo je bilo sretno. Dječak dugo nije dolazio. I stablo je bilo tužno. A onda se jednog dana dječak vrati. Stablo zadrhti od radosti i progovori: Dođi, dječače, popni se uz moje deblo, poljuljaj se na mojim granama i budi sretan. Previše sam zaposlen da se verem po stablima, reče dječak. Želim kuću da me čuva od hladnoće. Želim se oženiti i imati djecu. I zato mi treba kuća. Možeš li mi je ti dati? Nemam ja kuće, odgovori stablo. Moja je kuća šuma, ali možeš odrezati moje grane i sagraditi kuću. Tada ćeš biti sretan. I dječak odreže stablu grane te ih odnese da bi sagradio kuću. I stablo je bilo sretno. Ali dječak dugo nije dolazio, a kada se vratio, stablo je od silne radosti jedva progovorilo. Dođi, dječače, prošaptalo je, dođi i poigraj se. Previše sam star i tužan za igru, odgovori dječak. Želim lađu koja će me odnijeti daleko odavdje. Možeš li mi je dati? Odsjeci moje deblo i sagradi lađu, reče mu stablo. Moći ćeš otploviti daleko i bit ćeš sretan. I dječak posjeće deblo, sagradi lađu i otplovi. I stablo je bilo sretno, ali ne istinski sretno. Nakon mnogo vremena dječak se ponovo vrati. Oprosti mi, dječače, progovori stablo. Više ti nemam što darovati. Jabuka više nemam. Zubi su mi postali preslabi za jabuke, odgovori dječak. Nemam ni grana više, nastavi drvo. Ne možeš se više na njima ljuljati. Prestar sam da se ljuljam na granama, reče dječak. Debla više nemam, opet će stablo. Ne možeš se penjati. Preumoran sam za penjanje, odgovori dječak. Žao mi je, uzdahne stablo. Volio bih da ti mogu nešto dati, ali ja više ničega nemam. Sada sam samo stari panj. Žao mi je. Više mi ne treba mnogo. Samo mirno mjesto da sjednem i odmorim se. Vrlo sam umoran, reče dječak. Pa, progovori stablo protežući se uvijest što je više moglo. Znaš, za sjedanje i odmor i stari panj će biti dobar. Dođi, dječače, sjedni i odmori se. Dječak dođe i sjedne. I stablo je bilo sretno. Pošto je sada božićno vrijeme, ono je prepuno raznih običaja, a jedan od njih je sađenje pšenice na Svetu Luciju. Pšenicu najčešće posijemo u za to već predviđene tanjuriće, ali možemo se malo poigrati, pa malo prekopati što doma imamo da nam ne treba. Evo, tako sam ja pronašla ovu limenu posudicu i malu staklenkicu i od obje ću danas napraviti, zapravo neću napraviti, one su već napravljene, ono što mi trebamo napraviti je malo ih ukrasiti. Pa počnemo.
samo motiv vašeg crteža možete odabrati baš bilo što. Božić je bogat raznovrsnim temama, ali pošto smo imali priču o drvetu, ja sam odlučila nacrtati mala božićna drvca. Ako ste i vi odabrali nacrtati drvce, vaša drvca ne moraju sva biti ista, možete svako nacrtati drugačije, svako okititi drugačije, možete zapravo nacrtati puno različitih stvari. Kad koristite škare, radite to uz pomoć starijih. Sada ćemo staklenkicu jako dobro nasaftati sa ljepilom i onda ćemo naše boriće lagano pritisnuti na nju i omotati u okrug. Biće malo ljepljivo i trackavo, ali u tome je čar. Evo je! Ovu limenu zdjelicu također sam odlučila okrasiti motivima bora, ali ovaj puta sam uzela zeleni papir, tako da ne trebam ništa bojati. Jednostavno ću iscrtati obris bora i izrezati ću. Ponovit ćemo još jednom za škare. Kad ih koristite, radite to uz prisustvo odraslih. Izmjerila sam širinu moje zdjelice i po toj širini izrezala sam trakicu također zelene boje. Tu trakicu omotat ću oko zdjelice i ona će biti njen okvir. Za ljepljenje ću koristiti ovaj puta selotep, tako da neće biti previše trackanja. I sada ste sigurno pogodili što ćemo napraviti. Boriće koje smo izrezali jednostavno ćemo ugurati između zdjelice i papirnatog okvira. Njih nije potrebno lijepiti, onda ih možete lijepo rasporediti ili na gušće ili na širje. Evo ja ću ovako da izgleda više kao nekakva kruna. Evo je, krasna zdjelica. A kada vaša pšenica izraste i blagdani prođu, vašu pšenicu iznesite u dvorište da bi je mogli pojesti ptičice.